جیان به پرسان پیش دکوه، به رخنه و نرخاندنیم پیش دکوه، دبیم جی پرسان نترسیم. دیگل هوشنگ پروگرامه کی هفتانه لسر اکران خانی تیویه. هر روزا سه شنبه ساعت 8 ایواره لگوری دم اروپا از لبنداوامه ونجی لبنداوه. تماشاوان خانی تیوی دم او خوش به هیوی دیکم روشا و باش به دوی خلکی ده امی هن مجارا به هفر گفتگو بکن بری ام دست به مجاری خواه و گفتگویا خواه بکن فنجانا قحوه خواه حاضر کن دم دست بی بکن. كوفارا المجلة كوفارا كي سعودية للندن درتي بزمان عربي تي بلاف كرن كيفنا بكوفارا هاني وغرينج دوی كوفاري ده بيرانين عبد الحليم خدام جيگري بري سروكي بري كومارا سوري دولة سوري حافظة سد عبد الحليم خدام يدج يعني مرة كاربي جهيم وستونين جرينج رجيم حافظة سد بو عبد الحليم خدام دو قناغين يعني جدماغو صالن حفتي كو حافظة سد انقلاب عسكري كر وضربة شكر لهمبري هوالي خو عبد الحليم خدام بشتاوي قرت وهوالي بيبو وسروكي يعني كساعتي كي سني بو بشتقريا سروكي كي علوي ذكر للسورية قال كساعتيا سنة هبون ويعني وزير باراستني سوريا مصطفى طلاسي او جي سني بو بشتقريا حافظة سادكر مفتي السوري احمد كفتاروكو باصلي خو كردة او جي بشتقريا حافظة سادكر محمد سعيد رمضان بوتي او جي بشتقريا حافظة سادكر افيا جي جناب وان كسي هان لي افيا جيهوي گرنگياوي چي كو وزير كاري دربه بو بشتبو جيگري حافظة ساد وش نزيكي بيبو نزيكي حافظة ساد دو قناغين جرينج ده رولين جرينج ليستي اف عبد الحليم خدام كوفارا المجلة بيرانيني عبد الحليم خدام باش بباش داخيني وتشتين جرينج ولو تخبن سبوتي على قيامة بتشي
ام وكي كرد چه علاقه ما بهي علاقه كردا ببيرانين عبد الحليم خدام چیه بوي يعني او خالا قريداي سروكي مي قراسة سروكي مي قورة سروكي مي نووي بريز عبد الله وجلانه دفان بيرانين هاني ده عبد الحليم خدام بحثا او كيليكين داوي او روجين داوي ابول شاموي دك چوا مثلا شروفه دك حتى جفينا داوي آپو ببرپرسي أولكاري سوريا بعبد الحليم خدام جيد نافده جنرال استخبارات السياسي عدنان بدر حسن وخدام رونشتينة وآبو جي حاضر بحثا و تشير بيجن محضرة جفيني يعني نویسا جوینه يعني بروتوكولا جوینه چی ناوی وید زارم يعني بحثاوي دوان داتاي هاني دكي كي عبد الحليم خدام دو كرد بيراني نويده بيراني نوي چو هاتن بلاف كرن ده كوبارا المجلة مثلا زلال بو زلال جواره يعني تشتكي له بمجرو بقمان وبموران يعني ديدما يعني نا ادم قي زلاله خدام چت بيجه دوی نویسا کموی کر ویدیو خدام دبیجه و شروع بده که روشا سوریه کریزا کوی چاقیتی ده بو کریزا حافظت نخوش بو يعني حافظت بكانسيري بو ودخواست بري كو بمره لاوي خوتي خجيه خوا يعني ولا خوا بشار اسد آماده دكرج بو كوره جهيوي لي او آماده كرن خلاص نبو ودوی قوناغا کریتیک و حساس و نازک و ناخوش ده ترک ارتشا خو آنین سر سینور تبیر و آتلا آتش چوا تهدید دا سوریه نتری آتلا آتش و سليمان دمرالجي همو هيز دولة ترك سفربر ببون اي راقهاندن اي عسكري اي سياسي همو دو قناغ هاني دبو بريار سدنكو ويدر باسي هندري سوريا ببن ايلي شكي بفيرنجي دو قناغ كي بفيرنجي دل سوري دو حافظت نخوش دو بكو هي رجيم حافظت ده 1900 ونوطو 80 تيك بب وروشا كو ده 1011 للسوري پیدا بو دو بكو دو نوطو 80 پیدا ببانا لين ابو شوان ابو عبد الحليم خدام بحصاروا لا خلق كو از عبد الحليم خدام يعني آلي جريكو أبو بشكلي بدركب دبي أبو يعني أمي تسليم ناكن ليه أمي ببر دركب جمع دركب كيوي دقري تشتي سريوي خم نه شيء مي نا أو مي هوداني خودك الريا مصري الريا كو يعني رژیما ترکی و رژیما سوری قونا کی دی بگیجن هفدو و آپوج سوری در که جاء عبد الحليم خدام بحثا في اتمosfera هاني بتوائي دك وبحثا آپو دك دبيجد شش ماه اكتوبر ده ايواري امل بيروا جنرال عدنان بدر حسن كو جنرال استخبارات السياسية السوري ام جي عدنان بدر حسن حاضر بو آپو حاضر بو عبد الحليم خدام جيگري سروكي سوريا ايبري حافظة درباست به آپو را ده بسرپيا و تي اولو كلوگري چاوي ويشل و تي دخوازه دستي عبد الحليم خدام ماج بك عبد الحليم خدام دستي خوشبروي دكشينه اولو ويحميز دكو بشيوكي انساني ديوان بيرانينا ده دو ديار كرن كو عبد الحليم خدام پر انساني نيزيكي آبو بو و دبيجي يعني بما قلكي تعال بو قلكي نخوش بو كم يكي يك هاتي مالا ما
يعني وكي دولة عامة ورجيم عامة وأم بجير بجن يعني شكرا ما خويا إيدي يعني كيركي هاشتي هستي دبيت دركبه نقاش دنا براوان دا چه دبي اف نقاش ينكو بيرانين عبد الحليم خدام هجا يكو بزمان تركي داكو كردي مي با كورناس بكن بسروكي واني قراسة سروكي واني نووي وبرخودانا إمرالية وبرخودانا نزانم چه چوا ولو دخواستر ما چي دستي عبد الحليم خدام بك لبيشيا جنرالي استخبارات السوري عدنان بدر حسن يجبوك ناس بكن اب برخودانا کو حق واسه سالامه پی گیش کرنه اب آپوی کو تبیر اوه اب آپوی کو ولو زرطات دا خو تهدیدا و خبره و دجونا و یکی ولو تلید نری و آوری وی توج و وفستران جمال تیرش لسروي هر ام بتر و آوری تای مزن دجمن جید ترسن اف چیرو که کل سر آپو اف چیروانو که لسروي اف هلبس دوستراني لسروي او بنگین چی ناوی ای عاموده ای عفرینه مناویش بیر کر بنگین حكمة جميل أبي كنت بيجي تشتر ورم سجودة وسري خل برت دينم أحمد حسيني أبي كنت بي حمو هلبست وهلبسبان ببن بيلافاتا ومان شيروكين لسر أبو روشكي جوجا مجي هلبستك سر أبو نبسان لي متشرا ما أو هلبست شرا وآبت والبيشيا فيديو والبيشيا رايا قشتي موجه برتوكا خويا هلبستي عول ما آبت ما البت كان يسر أبو نفسان دما أبو هاد قرت سالي نوتو نها حمو بإيش يعني اگر ناز بكن دي بيروع جنرال عدنان بدر حسن چيبو ابقلي مي باكر ناز بكن دي بيروع عدنان بدر حسن جنرال عدنان بدر حسن جنرال استخبارات السوري دي ايبارة 6 اكتوبر 1980 آپو چوا کلوگری ترسونک لرزوک و خداویج دستی عبد الحليم خدام دستی خوش برده بی دکشینه و ولو يعني شوية إنساني نزيكي ويدبه أبياي أبو دما قد شعبي خد فروكي دفكر قد از حاضرم خدمت دولة ترك بكم وداي كام تركه وش بيش دستي من بي ازيش بو دولة ترك بكم اف سروك كي يقولوا مرات كاريش كاغتا وش حريشي تشيك او زرتو فورتي ابو دماكو حوالي خو كادروي خو شرفاني خو بيس دكرو دشكان دما امر وتعليمات كشتنا كادروي خود دا اذا سروك ابوي مزني قراسة اذا مخابن خاپاندنێکی مەزن هەیە و ئەف خاپاندنە هانێ ئالاڤە ڕاگەهاندنە ئەپەکەکێ بێ خاپاندنی وەکی ڕاستیەکی کونی قاش لەسەر نابێ بەڤی گەلێ هانێ دایی قبولکردن ئاپۆ یەکی بەرخوەدانبانێکی مەزنە و ڕۆژکیش ڕۆژا در حەبسێ دەڤال پێش چاوێوە دەڤژێ چیرۆکی عەبدولحەلیم خەدام بەردن ئاناوەی ئاپۆچی بێژن شەرێ تایبەت مديا تركونه أنا مديا تركونه تشتك ومديا قطري مديا قطرية أب مجلة جريداي سعودية جي تيكلية وقصدي هي وبرجي داي قصدي جبو كسك يجبان زقرت مقرت وسيولك ميولاكي مديا بككي نيفرو دروان نك كسكي نخافي نبيج والله شرط طيبت ونزانم تشو هناك يعني كسنة منازقم خوشي نازكن يعني
Av kesên bînamîs şerê taybet di nava gelê me de belav dikin û kesê nizanim çi û filan iş niştexile. Nepeyivî. Apoyê te ev mal e. Evê tu serî wî sûn dixwe û roj ji roja ve xeber te xebera jêr dida û ja tu ji ber niha behsa şerê taybet û maybet dike. Ev bûyer bi rastî hêjayê lêkolîn û vekolînê ye. Yekî di kovarê jî dinivisîne. Ê rojnamevan dinivisîne dibêje berpirsekî Kurda nabêje berpirsekî nêzîkî PKK gotî na nemumkin e apo were distê Ebdulhelîm Xedam be. Tu li wir bûye bû na ne li wir bû. Divê çi ji ber ku kesayetiya wî yanî nahê li ku were distê Ebdulhelîm Xedam maç bike. Ez dexîlê kesayetiya wî bim. Ez miriyê wê kesayetiya barxwedanvanî û qehremanî û lengiya apo bim. Ku ev 23 salî wî ye 23 saet dev ji avê û xwarinê bernedaye û neketî rojiyê tenê ji bo xwe ji bo xatirê xwe ne ji bo xatirê ti kesî de. Ku rojkî ji roja neçîye fîşekekî li çiyê neteqandiye. Neçî nav hevalê xwe. Di wê diyaloga di navber Ebdulhelîm Xedam de û Abdullah Öcalan de û li bîroya General Adnan Bedirhesan de Xedam jê dipirse divê çi alternatîf hene yani di herikî derê. Dibêje Qibris, Yunan ê pêş bê û mumkin ez biçim aliyê Iraqê. Aliyê Saddam Hüseyn 1998 Oktober vê dîrokê ji bîrnekirîna Saddam Hüseyn hebû. Divê yani ev jî alternatîf veke. Di wan alternatîfê ku apo di wê civînê de dijmêre tune Qendîl, Herêmê Parastinê, Medya, Çiya, hevalê wî tune. Ermînya tê meydanê, Qibris tê meydanê, Yunan tê meydanê, hemû tişt tê meydanê. Kurdistan û Çiyayê Kurdistanê tune. Saddam Hüseyn tê meydanê. Rejîma Iraqê tê meydanê. Dibêje ez ê hermê derê. Kampekî me li wir heye. Kampekî me li wir heye ez ê hermê derê. Adnan Bedirhesan ê general jî dibêje berî 3 meha ez û apo melhev kiriye ku apo yanî hema bi derewa bijî biçû Kurdistanê biçe herêma Kurdistanê cem hevalê xwe û civînekî çapemeniye li wê derê çê bike ji bo ku tirkbêjin welava ji Sûrî derketiye ne li Sûriye. Berî 3 meha hevkirine lê nekir. Ebdulhelîm Xedam jî dibêje divê di demê îna di nod û şeşa bû nod û hefta bû dîsa ez û apo em rûniştine me vê mesela hanî mûnaqeşe kirî mûnaqeşe çi ku ji Sûrî derkeve. Ebdulhelîm Xedam dibêje divê apo sergoyê xwe re avêt. Yani behsa detayê wê nake lê ev înformasyon jî berdewam dibe. Dîmekî apo xwe li ser Şamê kuştibû nedixwest derkeve. Berî jî jêr hatibû gotin û berî vê bûyerê 3 meha jî jêr Adnan Bedirhesan jêr gotiye ku derkeve hema bere Tirk te li wir bibînin. Ji bo bela xweş me vekin ew jî neçû. Heta digêje roja 6 Oktobera 1998 li êvarê li Şamê ev civîn çêdibin. Detayê vê civîna hanê mehdera vê civîna hanê Ebdulhelîm Xedam di bîranînê xwe de eşkere dike. Ez dubare dikim ji bo ku înformasyon zelal li serê ev biraderê me yê Bakurî di were çandin. Ji bo fêm bikin mesele çi ye yani. Apoyê me piling e şêr û qehreman û leheng e heva derket. Hêdî tiştê apo derdikevin û wê hîn jî derkevin. Wê hîn jî çîrok û çîrvanokê apo derkevin. Dejeka were xelkê iqna bike. Di van bîranînên hanê de û di van înformasyonê yani ku dertê gembêjin nerast. Lê jiyana apo
جيانا أبو جوي فيديوها كدر دكبه دهنتي فروكي دو جير ريجنت بخير هاتي بغات الناف دستي مدهي وتنهال جمعي وأوجد بيج أريد يا متركز حاضري آلي كاريا دولة تركي بكم وتشتين ونحمود زانن وتشتير بيشيا محكمة جهادي قولي وحتى رجائيرو جيانا أول جلان كسايت ياوي تشتي كود هندري زنداني دقوتي حمو قمر بينه بدبر او ديمني بين بيش شعبي خو بين بيش شعبي خو عبد الحليم خدام درباس دبه بيروي ابو وعدنان بدر حسن البيروينا المكتبينا وخدام درباس دبه وابو راه دبه سربيا بربوي ددشه وقري وتي كودسي ماشوك وخدام شي دستي خوش بر دبي بيدك شنو يحبذك يعني شبك انساني نزيكي بيدو خدام شبك انساني نزيكي ابو دبه بینی ولو یوکی فیلم سینما بینیم پشت چاوی خوا تی سروکی شورشکی تی سروکی قاسه شورشگرایی قاسه شروانه تی سروکی گلی ریبر اندرلیک و اندرلیک ورن gerçek underlik de liser xabune de bigerin û bixwînin bê apol li ser gerçeka underlikê çi dibêj rastiya serokayetiyê wê apo wextê ku ji ciwan haco dibehdilan û dihazirî ji filan tiştî rûxwe xwe ew dikir werin gerçeka wê ava di van bîranînê nihanê de derdikeve ew vê bide ber vê ne nakûk e wê werin ji ber bêjin wela yani nabêjin înformasyonê din tê dibê tenê maçîkirina destê عبدالحلیم خدام نه ممکنش بلکه کاریزمaya apû û a serokatiyê ne li hebe ez dexîlê karizmaya wî bim karizmaya Abdullah Öcalan ne wî ma ne wa li zindanê jî dixuyabû di daxuyaniyê wî jî dixuyabû di tiştî wî dixuya yanî ev zilam hêşt her ku mere dikolê di dîroka wî de di erşîfa wî de tiştê ji devî wî hatî gotin tiştêk xelkê gotiye her ku mere dikolê tiştê genî derdikeve her ku mere em nizam ka ev kolana hanê wê di kur derkeve wê bikêşî kî derê yani bixabin rewşekî bi vî rengê hanê derewekî bi vî rengê hanê Kurd yani jiyan û dawiya dawî ku naz bikin serokê wanî newewî serokê wanî netewî a ev zilam bû ku wilo bi zelûlî bi melûlî bi girî bi kerokgirî bi tirs خدا vê ji destê Abdulhelîm Xedam ji bo destê Abdulhelîm Xedam maç bik maç bide belkî Abdulhelîm Xedam û rejîma Sûrî lê bibûre di nav de di wê civînê jî de were tercemekirin zimanê Tirkî ez hêvî dikim ji Xwedê were tercemekirin zimanê Tirkî tê de apo dîsa dibêje em hazirin xizmeta dewleta Sûrî bikin û êrîş li ser rejîma Sûrî heye û artêşa Sûrî artêşa Tirkî li Iraqê 10,000 eskerê wê hene zêdetirî 10,000 esker û wê derbasî herêma Dêrikê bibin û wê herêma petrolê Xedam jê dibêje divê petrol û genim giş li wir e yanî Tirk werin destê xwe deynin li ser wê herêma hanê Sûrî namîne tiştek li Sûrî de namîne ne petrol ne nan ne enerjî ne nan yani edibê berxwedana me eger bişkê wê Sûriye bişkê wê çavê wîja çi dibêje binêrin Tirkî û İsraîl û hêzên Kurdistana Iraqê di nav de Celal Talbanî bere Yekîtî Niştiman û Qubat Talebanî û Bafil Talebanî wilo kêfa xwe ji serok aporê Rûzê de di wê civîna hanê de di wê civîna bi Abdulhelîm Xedam re behsa bavê we kiriye behsa Celal Talebanî serokî Yekîtî Niştimanî Kurdistanî ku evana di çeperî Tirka de ne ew jî Partî Demokrat û Mesûd Barzanî
آپو دوی جوینه دولو بحثا وکریه به وی چاویل ود نره به وی هلوستی نزیکی وده به بنرن آپو دو حضور عبد الحليم خدام ده وجنرال استخبارات السوري عدنان بدر حسن دو بارتيين كردا دخه چپرا إسرائيل ودولة ترك سروكي مي نووي سروكي مي قراسة سروكي مي جورة آبو أو زيدي ويتنا قهنا استرام مرانو أو تشمشتي سر صدام حسين دهات قوتن وده خيابو صدام حسين بوتشه أفستراني كسر بشار أسد تي قوتن وبشار أسد كجيركي بيشرينكي دركت استراني كل سر حافظه سد دهات قوتن وحافظه سد كجيركي فاشستك ديكتاتوركي بيشرينكي دركت استراني سر آپوشي دركت قهرماني وبرخودان ونزانم چي آپو وآپو دركت يكي ترسونك زلول ملول ترس نعيب يعني لي توري حوالي خو بيس بك وتحوالي خو بكوجه وتخوكي قهرمان وزرطوك ولو يكل تبنر ولو اشتبه ترس والداوية داوية دركفت أفمان تشتركار بيجس حازم خدمتها وبكم تسوري بيجس حازم خدمتها وبكم تخبا بيج دستي عبد الحليم خدام تماشي دستي بي بك شرما مزن وقبحتها مزن هذا كام هرن مجارة بشتي بي بس يعني ما زيدي حقي ويجي داي هم هرن مجارة بشتي بي بشترو بقرن ام ذاك الهاب زبرنا فيهم ما تستيدم ذاك اللي جبيني تشبه بلا تشبه بلا ايه ورا جبيني بخوينا برا كده الخلافه قدا ابي تركي شو قلت بلا ودي فدي عيني مش او خبره بي هاي ناس هو بيبقى مقابل ناكل ام شو بيبقى قابل ناكل يعني ما بقى اخونا هرجان جا ما بقى اخونا شهباتي شبالك يا فاضنا نأتي بس كده والله دام دين ميورم كردي دين ميورم اتبل ميور تواتي هالشة دايك ما شيء عجيبة ده تركي باخر باخر يبين قالوا بتشان أنا بتابع بتشان ما تستفيد منك شنو ده بلا إيه كده الكلافة قدا أو تركي كردي اف قهرمانا هاني اف دايكا هيجا از ناز ناكم ليه ما كيوي ببينه برج ديفلا ما هر ما چي دستي بك اگر لكيجان گوندي دردورا خوياي يعني گوندي هريما دير كي گوندي کوچرا يعني ج اكسنتاوي شي وزارة آخفتناوي خوياي هريما کوچرا هريما دير كي لكيوي دايكا هاني لكور ببينه برج دي يعني ديفلا ما هر ما چي دستي بك چما جبركو براستي تشتي كود بيجه يعني دلي مروحي ندك اف كادري PKK برپرسي PKK ايكو هاتي جوينيج خلقي مي روجاواي كردستان تشيدي كود بيجه قصورة باقما كرچه بالميورم او كرديام عزيزانم كرديام تيرناك ميرو تهاتي جواتي چه تهاتي دناوا كرداد تبچي تركيبه آخره كي أبي كولتورا هاني تعلماني هيني تبي هيني بي كولتورا هاني كري كتورة نوا كردات كردي باخ بتركي باخ وتبيش والله قصوري نقرن از بكردي نزانم ما فقيري و او كسي كل ور ونشتي كاش تشيش تفهم بكن وتشيش تركيا تيا شلدم بلدم و تراكتور وكهرباء وكاميون وكوكا كولا ويتشي فهم بكن ويتشي تيك بجيجن كالا تشخو نبرسي يعني فيديو كيفنا ننوية فيديو هاني لي مخواس از لسر باخ بمجبركو ديروكا بكي ج ألف حتى زت آبيا بكي تبي فرنگا بكي تبي دوی ویدیوی دمرکاره کورتایی آوی بده دیار کرن
کو dibistانekî ji bo perwerdekirina zimanê Tirkî tê bîrawe di salên nod û di duan nod û sisiya heta nod û çara PKK diçû çi dikir diçû mamosteyên dibistanên seretayî dibistanên bingehîn diçû wan direvand û wan dikuşt xêr û dibistana jî çewtand çima na ev dibistanên hanê gelê me dielîmînin kemalîzmê gelê me dielîmînî kemalîzmê dikin tê bîra we apoçiyên ku niha di nava PKK de ne yanî bextê xwe xera nekin wicdanê xwe xera nekin wê bê bîra wan çawa şagirdeyan mamosteyên dibistanên seretarî ê bingehîn direvandin û dikuştin û dibistanan şewitandin û ji xwe dikirin wekî çalakî wekî qehremanî li dijî çê li dijî kemalîzm û fikrê kemalîzmê ev tiştê han bi emr û teelîmatê apo de hat kirin ê PKK de hat kirin yanî ne ji ber xwe bû di nava ew sî û sê eskerên ku me behs kirî sê mamosteyê medresê jî hebûn ê dibistanê jî hebûn ew jî hatin kuştin bi vê bihaneya hanê bi bihaneya ku vana zimanê Tirkî di nava gelê Kurd de belav dikin û kemalîzmê belav dikin li gorî pîvanên nod û di do nod û sisê nod û çarê PKK gerekan em çi bikin ji Murat Qaraîlan wextê were pesnê Kemal Kılıçdaroğlu bike em çi jê bikin em çi ji Selahedîn Demirtaş bikin wextê ku dengê xwe didik Kemal Kılıçdaroğlu ê kemalîst ê kemalizm ê CHP em çi jê bikin li gorî van pîvanên PKK ha ê salî nod û sê nod û çar ku çawa dibistana çewtandin mamosteya digirtin û wan dikuştin û wan direvandin û wan îşkence dikirin em çi ji wan bikin em çi ji PKK bikin baş PKK bere were lêbûrîna xwe ji wan mamosteya ê ku wan kuştî ka çend in 4 in 5 in 10 in pir in ew kesên sivîl ê xebatkarê perwerdeyê ê ku di dibistana de bûn zimanê Tirkî zimanê Tirkî apo jî zimanê Tirkî di dibistana dixwin ma apo ev PKK ji xwe nedigotin me hemû di dibistanên Tirka dixwendiye em nebûn kemalîst wê çavê em nebûn kemalîst xelas bû çû yanî ev kesên ji tevlî PKK dibûn van dibistana de hatin we çima diçû xelkê sivîl dikuşt mamosteyên dibistana dikuşt dibistanan şewitandin xera dikirin dirûxandin bi hiceta şerê li dijî kemalîzmê şerê dijî ka dawiya dawî winçûn û maçî qûna kemalîzmê kir apo dibêje Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e win jî di dawî de diçin koalîsyonê bi CHP re çê bikin û bi kemalîstan re çê bikin kalî gorî vê van pîvanê hanê ew mamosteyên ku wan kuştî û wan kirî qurbanên serxwebûn û azadiyê û nasnameya kurdewarî û kurdistanî ka werin lêborînê ji wan kesê han bixwaz yanî ne şermekî mezin e ne eybekî mezin ne qebhetekî mezin e ku yekî Tirk kadroyekî PKK were bi Tirk ev yanî were civînê bi Tirkî li herêma Dêrikê herêma Koçera ku paqiştinî zimanê Kurdî di nava Rojavayê Kurdistanê de li wê herêmî were bi Tirkî biaxive bê fedî û lo bi rûkî şûştî û wela bilmîyorum ev dayîka hêja ev dayîka Kurd dersê wî dawî yanî tu hatî vê derê çi heta tijmer hatî dibêje wela ez bi Kurdî nizanim û ez nizanim ez ê bi Tirkî biaxivim baş e heq xwase şehîd me dan dayîk dibêje yanî heq xwase yanî çavreş xortên çavreş keçên çavreşê delal me xistin bin axê ji bo tu were ji me re dibêje wela ez bi Kurdî nizanim hatî bi Kurdî çi îja hengî ev dayîka hanê demokrat jî dibêje gerek tercimanekî li kêleka wî hebe wî hîn dike dibêje ku yanî em fêm nakin xem nakin Tirkî jî biaxiv lêbere hema tercimanek hebe ji me re bêje em çi dibêjin
جمر راوه بکه شروفه بکه ورگری نکاته چی دبیجه ام تی بگیجن ام فهم بکن بنر بی افجن کرد افدایی کا کرد جوی با اخلاقتر دموکراتتر يعني دكار جير بيج بتركينا آخف هر هيني زماني كردي بفو ورج بربع آخف دكارولو جير بيج لولو جير نقول قوامم كمالي ترجمانه كي بينا بده كيلك أخوة هم قبول ناكن شت ببلا اللي عم قبول ناكن إيدي بس يعني يعني حياة في درجة ولو بيريزي جبو روجاوای کردستانی بیریزی جبو زمانی کردی بیریزی جبو خوینا شهیدا کادر یکی پککی وره کادر یکی پککی وره و بیش والا از بو کردی نزانم و افر چه بی ها افر چه بی لی گله کس قرطان دنه افدایی که هانی خویای پیر تقیایی نماد کار با قرطین يعني بمريتي ورگيرك هبه ترجمانك هبه كجمر بده فهم كرن كأبي ببابي هاني هادي بدري كشيء بيج بدركي شلدم بلدماوي أم فهم لكن شيء بيج أم فهم لكن يعني حقيمية هذا نبدري وما بالفرجفان دي أم تي بيجن في قادروي هاني هادي كافي وشقة قايش مر بكو أم فهم بكن أم تي بيجن أفيا بتركيش مر خبرات بحثات شجمر ذك بهم فهم بكن هلوستا بيروس هلوستا برخداني هلوستا لديجي كريارين بككي جگوت ناوي دايكا هاني دسبيد جور دسبيد كه و خوزيا جمالا خودير كو فرح به إلي مخابن هنه كورتيل خور سرحيز ايكو وان كرياري هاني قبول بكن ورنجي بينا بكن و پلچيم بكن و بحانا يعجير ببين هنه خفروش و كريگرتي هنه دناوا سياستي دهنه دناوا رشنبيري دهنه دناوا روشنامه‌گري دهنه هنه لي هلوستا في دايكا هاني چوا سيليكي خورت لروي وي قادروي هاني بو هر وستا سيليكي خورت لحمو كسين كريگرتي ايكو حمو تشتين PKK قبول لكن حمو بن بيكرنين PKK قبول لكن حمو كريارين PKK اي طاري وي قريج وي قماري جير بينا دبينن بهانا دبينن حجتا دبينن قبول لكن وخلقي قبول كر وي ابكا جي هبن لي خمناك كسين وقوي دايكا هجاجي وي هبن و خوزياج مرا خديره پر ببن هين زيده ببن و هلوستين ببيرنگي هلوستا في دايكا هاني درباسي ناوا سياسته ببن درباسي ناوا روشنبيريه ببن جوي جبينا هاني ده دركبه و ببه هلوستا كي قل لهمبري سياسات و بوليتيكا و كريارين PKK اي طاري و اي قريش و اي بقمان و اي هنا بشرطي كا خود زانه بچه هي به خود زانه PKK و رژیم سوری لسر کردا چلحف کربو برژیم صدام حسين برژیم ايراني و برژیم تركي لسر کردا دوزا کردا مافي کردا چلحف کربو حتى مجاركي دنا بخير و خوشيه ده بمينه جیان به پرسان پیش دکوه به رخنه و نرخاندن پیش دکوه دبیم جی پرسان نترسن دیگل هوشنگ پروگرامه کی هفتانه لسر اکران خانی تیویه هر روزا سه‌شنبه ساعت 8 ایواره لگوری دم اروپا از لبندا ومه ونجی لبندا بگم